ijambo mvise uno munsi rivuga ngo tekana aracaguhingura. Neno ninalo siku ya nasema kwamba farijika angali anakutengeneza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana irasezerana. Mungu anahaidi. Ariko imbere yuko ishitsa, lakini kabla ya kutimiza, hari kindi gihe kwibanza ikaguhingura. Kuna wakati kwanza anaanza kukutengeneza. Kandi uko aguhingura cyane, kama gisi anavyo kutengeneza zaidi, ni kuvamo igato nziza. Bagisi unatoka mwandani ukiwa gato nzuri. Hallelujah. Amen. Uko aguhingura gake, gisi anatutengeneza kidogo, ni kuvamo indimbako nziza. Ndo gisi unatoka ndimbako nzuri. Uhitamwo unaamua kuba indimbako canke kuba ndimbako ama gato. Uvuze ati Mana je nyihera ivyihuta niviremo. Ukisema Bwana mimi nipatie vya haraka nitoke mapema, usohoka uri ndimbako. Unatoka ukiwa ndimbako. Ariko uvuze ati ndarindira, lakini ukisema ninasubiri kugeza bisha paka vigive, uzovayo uri umugati mwiza canke gato. Hallelujah. Amen. Dusomye Yesaya 54 ku murongo w'indwi. Isai 54 mstari wa 7. Mae ndagutaye akanya gato ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Imana yabwa icubahiro. Yesu aguhezagire cyane. Yesu akubariki sana. Imana ikubwiye ngo, Mungu anakuambia hivi, mae ndaguta, kwa kitambo kidogo nimekuacha. Hari Imana iguta kubigirangana. Kuna wakati Mungu anakuacha kwa makusudi, ikakureka ibibona, anakuacha na kuona, ikakurekera muri ivyo bibazo ikibibona, anakuacha katika shida hizo anaona, ariko ngo ararindiriye umunsi, lakini anasubiri siku agiye kukwiyegereza n'imbabazi nyinshi, ambapo anakwenda kukukaribia na rehema nyingi n'urukundo rwinshi na upendo mwingi. Imana irazi ingene ifyonda umuntu ikamuhingura. Mungu anajua gisi anamtengeneza mtu. Imana irashaka kukubumba kandi Mungu anaweza kukutengeneza tena. Abantu barashaka kwibaza ko bakubiswe n'Imana. Wanadamu wanaweza kuweza kwamba umepigwa na Mungu. Ariko mumbwira wo mwicaranya ati ariko irampingura. Lakini mwambie mwenzako Mungu iko ananitengeneza. Imana iriko iraguhingura. Mungu iko anakutengeneza. Nibikurize. Yasikulize. Aracashira magasukari. Angana anatia kasukari. Ariko ashira makunyu. Anatia kachumvi. Ariko arakanda. Iko anatengeneza. Ariko aragucisha kuri ya ntuzenya. Iko anakupitisha kwa kile kifaa. Ariko arafata ya gisu ariko arakata. Iko anakamata ile kisu iko anakata. Ariko arashira mu ifuru. Iko anatia kwenye moto. Kuko ni wamara kurama. Maana ukishakuwa imara, uzovayo uri igikoresho gikomeye cyane. Utatoka wewe ni kichomba kikubwa sana. Ibigaragazo ntibizobura kuza. Majaribu yatakosa kufika. Ku muntu wese ariho. Kila mtu ambaye iko hai. Ibigaragazo ntibizobura kuza. Majaribu yatakosa kumjia. Umunsi namenye ko umwana avutse byanse ko arira bamukubita. Siku ambapo nimejua kwamba mtoto akizaliwa kikataa kulia wanampiga, vyarambabaje. Nimeumia. Gusa sirabaje mama ko nanje bo barankubise nkivuka. Lakini sikumswali baba nimuulize kwamba na mimi wamenipiga. Umwana ni akivuka, mtoto kama ngala anazaliwa, nta kosa aragira, hajatenda dhambi, nta nuwo yaravye ikijisho, hakuna mtu ametizama vibaya, nta nuwo yatutse, hakuna mtu ameambia vibaya, avutse mu mahoro, anazaliwa kwa amani, nta nduru yateye, hakuna shida ameleta, kuna fujo, kuba tateye induru, kuwa hakupiga kelele, nizo ngorane, ndo shida, bakahita bamukubita, ndio wanampiga. Nuko bataramenya kuvuga yo kubaza ati nuru nk'ubu nkubiti. Ni kwa sababu hajajua kuzungumza, angesema unanipigia nini jamani? Ongo kweli. Ni kweli. Mugabo Mungu yaravuye mu mafungo ashonje gose. Baba mmoja kwa mtoka kwenye kifungo akisikia njaa sana. Ama ntiyaronka ivyo yarasavye. Afu akupata kila ambacho ameomba. Sinzi ngaranyereye ku gishishwa c'igito muhi. Sijui ametereza kwenye ganda la ndizi. Acaraba hejuru. Akatizama juu. Ati Mana, akasema Bwana, ugize kunyima ivyawe, unanima vya kwako, utanguye no kunsunika, unaanza kunisukuma. Iyisi, dunia hii, imbere y'ukushika ku masezerano yawe, kabla ya kufika kwenye ahadi zako, ibanza kuguhingura, inaanza kwanza kukutengeneza hivi. Dusomye igitabo ca mbere, icete ca mbere ca Petero. Tukisoma Petro wa kwanza, igice ca mbere, sura ya kwanza, ku murongo wa 6, mstari wa 6 n'uw'indwi. na wa 7.
Ichete cha mbere cha Petero rimwe. Petro wa kwanza 1. Ichete cha mbere cha Petero rimwe 6 gushika ku 7. Petro wa kwanza 1:6 hadi 7. Ntibizobura kuza bene data. Havitakosa kuja wa ndugu. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ivyo murabinezererwa cyane naho ubu ari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi kuko bitazobura kuza kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira naho ivugutirwa mu muriro ikaramura kuze kuboneke kuri nishime n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo Imana yabwe icubahiro. Amen. Ibigaragazo ntibizobura kuza. Majaribu yatakosa kufika. Imana ntiyopfa gutura ivyayo ku muntu uko nyene. Mungu hawezi kuleta vya kwake kwa mtu hivyo tu ghafla. Ibanza kugucisha mu muriro nka kwa kundi kw'inzahabu. Anaanza kwanza kupitisha kwenye moto kama vile dhahabu. Ibanza kugupima. Anakupima kwanza. Mbele ali wanashaka nigi ibanza kuguha dukeya. Kuna wakati kwanza anaanza kupa vidogo. Burya amageragezo sajya babaza gusa. Majaribu si ale tu anaumisha. Imana yashaka kuguhonja akantu gatonya. Mungu anaweza kukupatia kudodesha tu kidogo. Ama ikachiraba ingene uza kuvyifatamo. Afu anatizama gisi utajikamata. Haleluya. Amen. Narababwiye umudamu yaronsa akana amazi imyaka myinshi atavyara. Niliwaambia mama alipata mtoto anamaliza miaka mingi bila kuzaa. Achaheba korale. Akaacha kwaya. Bamubajije ngo kubera iki utakiza muri korale. Walipomswali kwa nini haukuji tena kwenye kwaya? Yabwiye ati saa 9. Saa 9. Umwana wanje abaryamye. Ni muda mtoto wangu amelala. Abaruhutse. Amepumzika. Noza muri rya zuba kandi kuja kwenye jua. Erega bumvisa kana Imana yaranyishuye. Hivi Mungu amenijibu nina katoto. Umunsi urizina. Siku moja nyakana karapfa. Toto akafa. Haizi imisi Imana imutuma ku muntu. Palipoisha siku Mungu akamtume kwa mtu. Mugende mumbwirire. Nenda ukamwambie. Bicamubuza kunkorera nagikuyeho noneho. Kile kilikuwa kinamkataza kunitumikia nimekiondoa. Naza nkorere rero. Aje anitumikie. Imana yashaka kukugeza. Mungu anaweza kukujaribu. Ikaguhonja bike mu nyishu yari ikeneye kuguha. Anakupatia vidogo katika majibu alikuwa anataka kukupa. Benshi rero baca bahinduka. Wengi wanadamu hubadilika. Imana ikacivuga ati ndakubonye. Mungu anasema nimekuona. Ndakubonye ntumbonye. Nimekuona unioni. Kuko niko abantu bameze. Wengi si walimwengu walivyo. Iracakuvugutira. Angana na kutengeneza. Iracaguhingura. Angana na kutengeneza. Igomba kuva mu icuma gikomeye. Anataka utoke pale kuwa chuma kizuri kimeangaa. Umwanya abamara bariko barakora ikinga. Muda wanamaliza akitengeneza beskeli. So umwanya abamara bariko barakora imodoka. Sio muda wanamaliza wanatengeneza gari. Umwanya abamara bariko barubaka karuri. Muda wanamaliza wako wanajenga nini nyumba. Akazu ka burebure. Nyumba ya burebure. Ni sio mwanya wamara bariko barubaka etage ya 5. Sio muda wanamaliza wako wanajenga etage ya 5. Mwanya wamara bariko barahingura umuntu azova mu bisanzwe. Muda wanamaliza wakiwa wanatengeneza mtu atatoka ndani vitu vya kawaida. Sio mwanya wamara bariko barahingura umuntu akomeye cyane azoba nkuko ugiye kuba wewe. Sio muda wanamaliza wakitengeneza mtu ambaye atakwenda mtu mkubwa kama wewe. Yawe ni nziza. Kesho yako ni nzuri. Nurire. Usilie. Nubabare. Usumie. Uracahingurwa. Ungali unatengeneza. Numara kuvamwo. Ukitoka pale. Uzova mumeze nk'inzahabu. Utatoka kama vile dhahabu. Yesu ashimwe. Amen. Hari kindi gihe Imana ikureka abantu bose bakabanza bakamenya ibibazo uri kuracamo. Kuna wakati Mungu anakuacha kila mtu, watu wote wanajua tatizo ambazo unazipitia. Kugira ngo umunsi uzoshinga inahe. Ili siku shukuru. Nyazagira umuntu avuga ngo arigirishije. Pasikuwe mtu atasema kwamba amejifanyisha. Bose abone ko uri kamkono. Wote waone kwamba wewe ni kamguru. Abandi bose babone kuri kamguru. Wengine waone kwamba ni kamkono. Abandi bose babone kutega lifti. Wengine wote waone kwamba unaomba lifti. Abandi bose babone ko nyene inzu yagutaye hanze. Wengine wote waone kwamba mwenye nyumba amekutupa nje. Bose babone kufisa gahuzu kamwe. Wote wajue kwamba unavaa nguo moja. Kugira ngo Musa azokwishura. Ili siku atakapo kujibu Baba. Bose bazamenye kusenga Imana y'ukuri. Wote wajue kwamba unaomba Mungu wa kweli. Ivyo uri kuracamo nibikubabaze. Yale unapitia yasikuumize. Nezererwa amageragezo yawe. Furahia majaribu yako. Iri jambo rirarura. Iri jambo rirarura. Hili neno ni lichungu. Nezererwa amageragezo uri kuracamo. Furahia majaribu yako. Biragoye kunezererwa amageragezo uri kuracamo. Ni vigumu kufurahia majaribu ambayo unapitia sasa. Ariko kubera tabundi buryo bwo kubikwera. Lakini kwa sababu hakuna ingine namna ya
siri. aravuga ati Mana bibe nk'ukugomba. Baadaye ndipo akasema Bwana, mapenzi yako Nezererwa yatimilike. amagaragaza uri kuracamwo. Furahia jaribu ama tabu unazipitia sasa. Nezererwa ibihe uri kuracamwo. Furahia nyakati unazozipitia. Ngiriho mwicarana ati nezererwa amagaragazo yawe. Ambia mwenzako ati furahia majaribu yako. Amen. Hiyo ni kweli. Nubwo urira ntabwo bihinduka. Hata kama utali yako na mabadiliko. Nubwo widoga ntabwo bihinduka. Hata utanungunika kuna mabadiliko. Nubwo uvuga nabi ntabwo bihinduka. Hata utasema mbaya kuna vitu vitabadilika. Yobu haragezeho avuma umunsi yavukiyeko. Ayubu ilifikia kiwango paka kalani siku amezaliwa. Ariko kuva umunsi yavukiyeko ntacyo byahinduye. Lakini kulani siku amezaliwa havikubadilisha kwa Yobu. Kuva umunsi wavukiyeko ntacyo bihindura. Kulani siku ambao umezaliwa yako hakuna kitu vinabadilisha. Ikivisi cyo chomara. Kile ambacho kina thamani ni kunezererwa amageragezo yawe. Ni kufurahia majaribu yako. Ndibuka umuntu twigeze kuvugana agatwenga amaso za koroka. Nakumbuka mtu ambaye tumewahi kuongea akacheka machozi yanashuka. Arambye ati ndiko ndatwenga mugabo mfise agahinda mu mutima. Akasema ninacheka lakini na maumivu ama nina huzuni ndani ya moyo. Ako gahinda ufise mu mutima. Huyo huzuni ambao uko nao ndani ya moyo. Banza unywere kuri ico gikombe. Anza kwanza ukunywe kwenye kikombe hicho. Ugieze cyose. Ukimaliza chote. Inyuma yaho. Baada ya hapo. Hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Kuna kitu Mungu anakwenda kutenda maishani mwako. Dusomye Yakobo 2:3. Tukisoma kitabu cha Ayubu. Yakobo 1:2-3. 1:2-3. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mwiyumvire ko ari byo kunezererwa rwose bene data nimwagwa mu magerageza mubibagerageza bitari bimwe mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Imana yabwe icubahiro. Amen. Ngo mwiyumvire ko ari byo kunezererwa rwose bene data nimwarwa mu bibagerageza. Haleluya. Eti ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Ninde yahora nezerwa aguye mu mageragezo? Nani alikuwa akifurahia katika majaribu? Ninde yahora nezerwa? Nani alikuwa anafurahia majaribu? Ubu bitangura kuzorunezererwa mageragezo yawe. Kwa sasa anza kufurahia majaribu yako. Birarura. Vichungu. Nani mfise umukobwa wanje ngaha w'impwemu. Nilikuwa na binti yangu hapo wa kiroho. Naza mbona anelefona ati pastor. Nilikuwa na kinipigia simu mchungaji. Unsengere cyane. Uniombee sana. Sinzi byambayeko. Mimi sijui vitu vimenitokea. Ati shobora kuba naguye ntisinabimenya. Naweza kuwa nimeanguka sikujua. Iwaze pastor. Chiwaze mchungaji. Uku kwezi kose kugira guhere. Uyu mwezi wote tunataka isha. Naronse igeragezo. Bila sipati jaribu. Ubwo noba nkihagaze kweri mu mwemu. Hivi kweli ningali nasimama kiroho. Umva. Unasikia? Ukivuga ngo bivana n'igeragezwa. Unasema inatokea na jaribu. Arwipimira ngo je Mana nguzongeragereze ngo nkaka ngo aha mugabo hareke. Kuna mtu anajipimia eti baba unijaribu ama. Nyamumama yaranezererwa mageragezwa yiwe. Huyo mama alikuwa anafurahia majaribu yake. Kandi aguye mu mageragezwa. Na akianguka kwenye majaribu. Yaranabimbwira. Alikuwa ananambia. Ati ukwezi ndiko ndaca muri ibi. Ananambia mwezi huyu unapitia haya. Kandi muri uku kwezi ndiko ndaca no muri ibi. Tena mwezi huyu unapitia haya. Kandi ndabinezererewe. Tena ninafurahia. Imani iranezererwa. Mungu anafurahia. Kunanezererwa mageragezwa yiwe. Mtu ambaye anafurahia majaribu yake. Amen. Biragoye. Ni vigumu. Ariko nezererwa mageragezwa yawe. Lakini furahia majaribu yako. Kuko hari ibyo uri kuracamwo. Maana kuna vile unavyopitia. Naho senga ijoro n'umurango. Hata uombe usiku na mchana. Bibanza kwanza guhera. Inabidi kwanza vimalizike. Amabiyeze. Hapo vikisha. Imana yirabiye hariya. Mungu ametazama huku. Muri ya Yesaya 54 ku murongo w'indwi. Katika Isaya 54. Biyeze. Vinapoisha. Ukazoni je kukwiyegereza. Unaona Mungu anakuja kukukaribia. Na ukachurira uvuga ati Mana none warurihe gama. Na unaanza Bwana ulikuwa wapi sasa? Kumbe yabigize nkana. Kumbe alikuwa amesubiri. Abigize nkana. Amefanya kwa makusudi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nezererwa magerageza uri kuracamo. Furahia majaribu ndugu unayopitia. Uri kurahira.
ujui. gusa utaziga Kwa sababu ujui. ayo mageragezo ugiye kuyaheza. Haya majaribu unakwenda kuyavuka. Umwanya utaziga Muda kukuna mu gihe jua. utaruzi Muda kuna iryo jua. hinguriro urimwo Katika utengenezaji uko ndani. bagiye kugusohora Wanakwenda kukutoa. nawe utangure kuririmba nk'abandi. Na uanze kuimba nyimbo mpya. Indirimbo z'amashimwe zitangure Nyimbo kuza. za shukrani zianze kutukuka. Imana irababazwa Mungu anaumizwa. n'abo yishura Na watu ambao wanajibu. bakaca bayiheba. Hapo hapo wanamwacha Mungu. Haleluya, Amina. haleluya. Amina. Abantu benshi barishurwa Watu wengi wanajibiwa. bagaca baheba Imana Wanamwacha Mungu. kandi wanashaka Tena nta ukitaka. nubwo ibiranyi bya inyishu nyayo Si kwamba Mungu amekupa majibu mazuri, hapana. ibakiri mnango Inakuwa ni mwanzo tu anakusogezea. abakiguhonja Angana na kupatia na kuhonja. akiguhonja Angana na kuhonja. ukacugara Hapo hapo unaanza kujifanya ukigira watu. uhatari. Unajifanya wa hatari. Wisanze mu rwego tugezemo Kwa hiyo katika kiwango tunafikia sisi. sinoba nkishoboye kwinjira mu rusengero rutagira climatiseur. Siwezi kuingia kanisani, mkanisa ambayo ina climatizer. Mugabo niyo wishuriwe. Lakini njoo mahali umejibiwa. Wongo kweli? Kweli. Imana yururutse ata climatiseur ihari. Mungu ameshuka wakati hakuna climatizer. None ko wishuwe ni woyigura. Kwa sababu umejibiwa sununue. Imana ikakwitegereza ati eheri. Mungu anakutizama anasema ona sasa. Iyo yari imonjo narinda guhaye. Ilikuwa ni mwanzo tu nimekupa. Haleluya. Amen. Ni wishurwa. Ukijibiwa Izo bibaye imponjo kwanza. itakuwa ni mwanzo. Ntuzocugara. Wewe usijifanye watu. Kuko ndabona harabagiye kwishurwa vuba. Bana watu wanakwenda kujibiwa haraka. Harabagiye kwishurwa vuba. Kuna watu wanakwenda kujibiwa haraka. Harabagiye guhozwa amarira. Kuna watu wanakwenda kupunguza Harabagiye guhindurirwa ibihe. Kuna watu wanakwenda kubadilishiwa nyakati. Harabagiye guhindurirwa amazina. Kuna watu wanakwenda kubadilishiwa Harabagiye majina. guhindurirwa icyicaro. Kuna watu wanakwenda kubadilishiwa nafasi ya kuketi. Amen. Ntuzocugara. Usijifanye mtu wa ajabu. Ntuzocugara. Usijifanye mtu wa Ntuzocugara. ajabu. Usijifanye mtu Iyo wa ajabu. izoba ari imonjo gusa. Hiyo itakuwa ni mwanzo tu. Kuko inyuma yaho Maana baada ya hapo bizoba ibikomeye cyane. atakuwa makubwa sana. Amen. Amina. Nyiganza mugenza ati biri inyuma nibyo binini cyane. Tikisa mwenzako yaliyokuwa nyuma ndio mazuri zaidi. Ndibuka akagani k'umuvyeyi umwe yari umumama w'umupfakazi. Nakumbuka hadithi ya mama mmoja alikuwa ni mjane. Yari afise ijisho rimwe. Alikuwa na jicho moja. Hama aravyara umwe yari afise umwana umwe. Alikuwa na mtoto mmoja. Nyamwana ariga araheza. Na mtoto huyo akasoma kamaliza masomo. Mugabo ari kwishure. Wakati alipokuwa darasani. Nyina aje kumuraba. Mama kija kumuona. Umwana yarumva isoni. Mtoto alikuwa anasikia aibu. Akabwira nyati ntuzosubire kuza kundaba. Anaambia mamake, mtoto anaambia mama usiongeze tena kunitizama shule. Abana bacha banwenga ngo mfise mama ngo afise kijisho kibi. Eti watoto wananicheka ngo eti nina mama ana kijicho kibaya. Kajisho kamwe. Ana kajicho kamoja. Hama umwana araheza ishure. Mtoto alipomaliza masomo acharonga kazi keza cyane. Akapata kazi nzuri sana. Achava aho bakuriye. Akatoka mali wamekomalia. Achaja kure mu gisagara gikomeye cyane. Akaenda mbali katika mji mkubwa sana. Arahaba. Akapaishi pale. Umusurizi na siku moja nyina ararwara araremba. Mamake akaugua akatabanika. Ababanyi baramubwira ati none gute ubura yo kwivuza. Majirani wakamwambia aje mama ukose franga za kujitibisha. Kandi umwana wawe ariwe mumenyekana wahanaka. Na wakati mtoto wako anajulikana mahali fulani. Baramuha adrese. Wakampa adrese. Aragenda. Akaenda. Ageze ku irembo. Alipofika kwenye mlango. Abana bacha bariruka. Watoto wakakimbia. Abuzukuru umva nibwo bwa mbere bamubona. Wajukuu ilikuwa mara kwanza kumuona tate. Bacha biruka guhamagara nyina. Wakaenda kumuita mamake. Barahamagara nyina. Wakamuita mama. Baramubwira ati. Wakamwambia. Ati turabona ikintu kimeze nk'igisigo. Eti tunaona kitu kwa sababu vile kidudu fulani ama ni kimuntu gifise urujisho rumwe. Ni kimtu ambacho kina jicho moja. Asohotse. Alipotoka mama. Asanga ni nyina. Akakuta ni mama yake. Acharakangama. Ule kijana alipotoka akakuta ni mama yake akaanza kukemea.
Eti mama kweli kuza gutera ubwoba abana banje? Mama, kwa nini unakuja kutia waga watoto Nini wangu? yakweretse ngaha? Nani anakuonesha hapa? Ati zari nkumbu mwananje. Nilikuwa nakukumbuka mwanangu. Atoya! Hapana. Oya! Hapana. Akiriti gisubira muhira. Eti chukua pesa ya gari, rudia nyumbani. Ati mnaga mwana sininjira no munzu basumhembuze n'amazi. Akasema mwanangu, sitaingia hata nyumbani Subira. unipatie hata maji ya kunywa. Subirayo. Akafukuza mama yake ati rudia kule. Arasubira Mama akarudi iwabo nyuma. ruguru. Akarudi bilimani. Umuvyeyi arumva ko aremvye gose agira apfe. Mama akasikia kwamba amezidiwa na magonjwa, anataka kufa. Arandika ikete. Akaandika barua. Ati ku mwana wanje naka. Eti kwa mtoto wangu fulani. Ingwara mbonera ndashobora kudakira. Haya magonjwa naona kwamba sitapona. Ati ariko ninapfa. Lakini nikifa. Iri kete ni kete ry'urukundo Hii ndakwandikiye. ni barua ya upendo mwanangu, ninakuachia. Waranyanse kubera mfise ijisho rimwe. Umenikataa kwa sababu nina jicho limoja. Ariko ntiwamenya amakuru y'iri jisho. Lakini hukujua habari la jicho. Ni wewe wavutse ufise ijisho rimwe. Wewe umezaliwa una jicho Je limoja. nari mfise yose. Mimi nilikuwa na macho yote. Ati kubera urukundo nagukunda. Kwa sababu upendo nilikuwa nakupenda. Niyumvira ati mwana wanje ategerezwa kuzokwiga. Nikaweza mwanangu inabidi asome. Ariko je maze kubona vyinshi. Lakini mimi nimeshaona mengi. Ndabaza dogiteri. Nikamswali dokta. Ndamubaza ati mbega urashaka kumperera ijisho uyu mwana wanje? Nikamwambia unaweza kamata jicho langu utie ndani ya jicho la ndani ya mwanangu. Akasema Dokta avuga ati birashoboka. Dokta akasema inawezekana mama. Chandaguha ijisho ryanje. Nikakupatia mwanangu jicho langu. Yarakoze ijoro n'umurango. Amefanya usiku na mchana. Kugira ngo ronke amahera y'ishuri. Ili upate pesa ya masomo. Ndakwigisha ishure ryiza. Nikakusomesha masomo mazuri. Ndakwigisha kaminuza uraheza. Nikakusomesha university ukamaliza. Ariko undishe ndabibonye. Lakini malipo mwanangu umenilipa nimeyaona. Mfuye kubera kubura amahera yo kwivuza. Nakufa kwa sababu nimekosa franga za matibabu. Mfuye kubera mbuze amahera yo kwivuza. Nimekufa kwa sababu nimekosa pesa za matibabu. Ariko ndakubabariye. Lakini mwanangu nimekusamehe. Wa mukecuru apfuye. Yule mama alipokufa. Baratelefona wa mutegetsi. Wakapigia simu ule mtu mkubwa. Akaja. Ashitse bacambwira ati yasize nikete ngiri. Alipofika wakampatia barua eti mamako amekuachia barua. Aliposoma barua. Yararize atagira umuhano. Amelia akakosa mtu wa kumunyamazisha na kupamu. Wanadamu bishwe wakijibiwa. Acha yumva umenga arahejeje. Akijibiwa naona kama vile amemaliza duniani. Umenga arahejeje. Akijibiwa naona kama vile mbingwa. Ariko reka ndakuremeshe ndakubwira ni. Lakini acha nikufariji nikikwambia. Niwitegure kuko nawe ugira wishuwe. Jiandae maana na unataka jibiwa. Nuze wibagira aho wavuye. Usisahau mahali ulipotoka. Nuze wibagira aho wishuriwe. Usisahau mahali ambapo umejibiwa. Bazokubaza ngo wasengeye he. Watakuuliza umeombea wapi. Niwihangana. Ukivumilia. Imana yasezeranizo bigushitsako. Wakati Mungu ameahidi atakutimizia. Nutihangana naho. Usipovumilia napo. Bigiye gucikira hagati. Vinakwenda ukatikia katikati. Niwihangana. Ukiwa mvumilivu. Yesu ashime. Amen. Abigeze kuwa basoda cyangwa bagize formation y'igisoda barabizi. Wale ambao waliwahi kuwa majeshi ama wamefanya formation. Babacisha mu ikosi, babacisha muri formation. Wanawapitisha kwenye formation mu vyondo, kwenye matope, mu muriro, kwenye moto, mu mahwa, kwenye mamiba. bikunaniye kwihangana. Vikikushinda kuvumilia. Ucuvuga ati kwa heri. Unasema bye. Ariko wihanganye. Lakini mvumilivu. Agashika kwiherezo. Anafika mwisho. Ejo uzomusanga yambaye amapete. Kesho utakuta amevaa mapete. Amina. Kaminuza imwe ngaho. University moja hapo. Bariko baragira bijya byo kunyuzura. Walikuwa wanafanya vitu vya yari shure ya prive. Ilikuwa ni masomo ya prive. Nyamusore acaragenda arasohoka n'umuyigeme kandi yari muri liste y'abategezwa kunyuzura. Ule kijana katoka na binti ambaye alikuwa watu ambao watafanyizia vitu. Bariko barabanyuzura mu ibarabara. Wakati wanawatendea vibaya barabarani. Baza bamubona wa muhungu ari ngaho ari kumwe n'umukobwa basobetse bagiye baryohewe. Wakaona ule kijana yuko hapo, yuko pamoja na binti amesobeka, wanapendeza. Bacamurengera ko batangura kumusiga ivyondo ku gakosti. Wakamufikia kwa wakampaka matope. Arashavura. Akakasirika. Ati n'ishura ryanyu ndarihevye. Na masomo yenu ninaacha. Bati nawe uheba tuanza guheza kuguforoma ivyondo. Eti hata kama utaacha inabidi kwanza tukupagale matope kwanza. Nawe naho uvuga ati Imana ndayihevye. Hata kama utasema Mungu ninaacha. Uanza guheza kwanza iyo formation. Inabidi kwanza umalize formation. Ni kweli.
burya urazi magerageza usigaje. Unajua katika majaribu unabakiza. Hasigaye. Panabaki. Hasigaye. Panabaki. Hasigaye. Panabaki. Hasigaye. Panabaki. Niwihanganaho. Ukiwa mvumilivu hapo, uzoronka ivyo wasezeraniwe. Amen. Utapata yale ambayo umeahidiwa. Dusomye Abaheburayo 10:35. Tukisoma Waebrania 10:35 na 36. na 36. Abaheburayo 10:35 na 36. Waebrania 10:35-36. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Nimwamara gukora ivy'Imana igomba, mukishatumika mapenzi ya Mungu, niho muzoronka ivyasezeranywe. ndipo mtapata mambo ambayo mmeahidiwa. Ivyasezeraniwe, yale ambayo mmeahidiwa, murabironka. Haujapata. Uko muri ya kosi urimo, muri ya formation urimo, maana katika formation uko ndani, nuraheza nurakora ivy'Imana igomba, hujafanya mapenzi ya Mungu. Bantu b'Imana hari abantu baciye mu mageragezo. Watu wa Mungu, kuna watu wanapitia majaribu. Hapana yo wewe urimo. Hapana hizo za kuliko ndani. Hapana. Utwo turasanzwe. Utwo ni twa kawaida tu. Mwicaranye. Huyo ambao umeketi pamoja. Mwicaranye. Huyo ambao umeketi pamoja. Ayo kubwira ibyo ariko aracamo. Akikwambia mambo anayoyapitia, uganwa bwo fuka umunwa. Abantu bariko baca mu bihe. Kuna watu wanapita katika nyakati ngumu. Adashobora kugusigurira ngo hawezi kukutafsiria ambapo unaweza kuelewa. Umurundi yavuze ngo indayundira ko minduru ntubyumva. Murundi akakata hadithi hivyo. Uko mwicaye mungana, gisi mmeketi muko sawa sawa, niko na mageragezo arutana. Ndio gisi hata majaribu yako tofauti. Igerageza jundi, jaribu la huyu wibaza ngo urishobora, unaweza kwamba unaweza ukalimudu. Uwundi yavuze ngo, mwingine alisema ngo utaraburogo avuga ngo yo harigi umuntu aca mu bihe ndugu yangu. Kuna wakati mtu anapitia katika nyakati ndugu yangu, ariko ngo hahirwa uwihangana, lakini heri mtu mvumilivu. Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Hahirwa umuntu yihangana ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo ico Imana yasezeraniye abayikunda. Eti ni heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Ayo mageragezo uri kuracamo nazo kwica. Hayo majaribu unapitia hata kuua. Imana iri kwira guhingura. Mungu yuko anakutengeneza ndugu yangu. Iri kuracamo ntabwo bizokwica. Hayo unapitia hata kuua. Amen. Amen. Ntibizokwica. Habitakuua ni kweli. Mbarizo mumbwiri wo mwicara ati ntibizokwica. Abia mwenzako mmeketi pamoja, mwambie majaribu haya hatakuua. Suri mumbwira ati ntibizokwica. Mwambie tena hayatakuua. Harigeragezwa. Kuna majaribu. Nutugeragezwa. Na tumajaribu. Harigeragezwa. Kuna majaribu. Nutugeragezwa. Na tumajaribu. Harigipimo. Kuna kipimo. Nutupimo. Na vipimo na kupimo. Harigiru kuracamo vyose. Lakini yote ambayo unapitia sasa, ejo bigiye guhera. Kesho vinakwenda kuisha. Uinjire mu bihe vyawe nawe. Uingie katika nyakati zako na wewe. Nuzotimana. Usimuache Mungu. Nuzusubira inyuma. Usirudi nyuma. Kugipanze kukugirira. Maana yale Mungu ameandaa kukutendea ni binini kurusha uko vyiyumvira. Ni makubwa kuliko yale gisu na yawaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Harigiye usenga masengesho yo gushwana n'Imana. Kuna wakati unaomba maombi ya kushwana na Mungu. None mandabe. Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Hapana. Yihanganira bimugerageza. Ni heri mtavumiliaye majaribu. Kuko niyamara kurama. Maana azohabwa igitsibo. Akishastahimili atapewa taji ya uzima. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye
kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi.